Pemirsa Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung nureksain kawentenan petani gurem Reng Badung, wenten langkungan singolas talian diri. Wilangan nucap kakan tenang ageng santukan kawentenan rumah tangga usaha pertanian kantos 24 talian rumah tangga. Kepala BPS Kabupaten Badung Septiana Tri Setiawati Mausang kuentenan petani gurem pinih akeh kepanggih ring wewidangan Kecamatan Mengui inggih punika 6 tali sangang ngatusan diri. Raris wenten 6 tali sama sandiri ring Abian Semal saha ring Petang wenten 3 tali 5 ngatusan diri. Kawawahin petani gurem inggih punika angge saninwenang lahan kirang saking 0,5 hektar. Pamekas ring Kabupaten Badung petang dasa 7% saking kuentenan petani sani ngangge lahan inggih punika petani gurem sani mencanten petani kuentenan ipun langkungan 0,5 hektar antuk 3%. Wilangan inucap kekantenang ageng napi malih Badung ring sektor ekonomi sekadi jasa-jasa saha sektor pariwisata nyane dahat ngelimbak becik. Asa punika taler iening selehin saking persentase petani gurem majeng petani pengguna lahan kauningin Kecamatan Kuta Selatan madrebe persentase pineh ageng inggih punika siodase 7%. Kahanan inucap nyinayang yening akehan petani pengguna lahan ring Kecamatan Kuta Selatan rumasuk petani gurem. Parwato Bali Pos nguningayang.